چریسکا دەستپێکا شۆرەشە سووریە ڕۆژە 15 ئادارێ ساڵا 2011 لە باژارێ دەرعایە بوو. لێ بفەرمی خۆپێشاندانا مەزن ڕۆژە ئینێ بوو ئێژدەهێ ئادارێ. ساڵا 2011 خەلک داکەتنە کۆلانان و داخوازە چەکسازی و گوهرتنێ گرن. پشتی دەرعایە چەند باژارندن لە سووریە دەرکەتنە خۆپێشاندانان وەکە حومس و بانیاسێ. تەوی پور جڤاکە کوردی جڤاکە هەری ئامادەبوو ji خۆپێشاندانان را لێ باژار و تاخن کوردی پشتی 15 ڕۆژان ji شۆرەشێ نو تەبلی خۆپێشاندانان بوون. أيها الإخوة أيتها القنوات الفضائية التي غيبت عمدا. ئیدا ڕۆژای یەکێ نیسانê ساڵا 2011 داکەتنە کۆلانان و پشتگیریە xwe jê xelkên Derhayê û bajarên dinê Sûriyê re nîşandan. Roja yekê meha çara 2011 ciwanên Kurd di nav wan de jî hin kesayetiyên endamên partiya wekû kesayetî beşdarî di yekem xwepêşandan dikirin li Qamişloyê û li Amûdê jî û li hin deverên din jî planek li cem desthilatê Sûriyê hebû istixbaratên Sûrî nedixwastin ku Kurda ji xwe re bikin bereyeke din û şerekî din ji xwe re vekin nêzîkî me nebûn tenê piştre hewldan ku bi hin şêweyên din me razî bikin û nehêlî ku em derken xwepêşandana lê wekû hemû miletê Sûriyê em her roja înê destketin xwepêşandanan. Di nav bera vê godrê de em dengê xwedibînê kesên tirsonekî gidma li xwedrazayî ne wek denda azadiyê ne em dengê xwedibînên wana bera netirsin takidin hûjva zarokane çêkirin. Di wê demê de partiyên Kurdî bi fermî beşdarî di xwepêşandanan de nedkirin lê hinek endamên wan tevlî xwepêşandanan dibûn. Di wê demê de rêxistina tevgerê ciwanên Kurd biryar da ku ew serpereştiya yekem xwepêşandan bike. Kulgel wan jî hinek ciwan rewşenbîr û endamên partiya hebûn û hejmara wan negelek bû. ما بنابي تفكير جواني سرداني ما بيانا ما درختم بنابي تفكير جواني كل وما قامش عمودي بهبرة تذكر خورتي ما بدركتن إنا دوها جي أم لسريكان يودر بيسي جي مردركتن ويدي أم فربون طيبات تحت سيشار إنا جي تنسيقي وهفريد جواناتنا بون بارتي سياسي طيبات جهبون تتجمرات بوتن طبعا وجعلي الناس وجي باورية وشان دوما جدا مواد يعني دستي خوش هبريش كون قالك جي بارتيين ما سياسي بركنك جوانا هبون شان سكرتير هبون تخصتن فيكاري بسكنينن وبرابيدي بكون تقوتن اف جوان لازم من جوابيش كاندن اف كينا ملتي ما دخينن دخن خطاري ده خۆپێشاندانên Kurda di wê demê de bi awayekî baş ji aliyê mîdyaya Erebî ve ned hate rûmalkirin. Li beramber jî ragihandina Kurdî hinekî guhdan buwa xwepêşandanan dikir. Ji aliyê xwe ve xwepêşanderên bajarên dinê Sûriyê xwestin hevehengiya xwe li gel Kurdan diyar bikin. Lewma îneke taybet bi navê Îna Azadî. Dibin duruşma gelê Sûriyê ji Qamişlo heta Derhayê riswe nabe. Bi mebesta handana Kurda ji bo berdewamiya xwepêşandanan. Em dised xort نزیکی دست خورتی هبو خواهشندان اولی لقامشلو لو بشي ام دركتن ومبانكر شرعي وتشتي ما تخص مبانكر ومطالب ما خلق المح فحويان روز بروز هر چندین هلوستین کردان اجتماعین بون لسر آستا سوریه که دموکراتش با تواهی گلی سوریه ایدیوان جی سترانین کردین تایبت بشورش ساز دکرن. کدوان ستران و دروشمان ده آلین اجتماعی سوری بسر آلین نتوی کردی ده زالو و بهتر بو. بواتیا کو داخوازا خۆپێشاندەرên کرد او بو کو داویک بریجیما بعث دوره.
جوانن کو او ستران ساز دکرون و دگوتن نهاجی پشتی در باسبونا 5 سالان بسر ویرو شده شانازیه بویده میدکن. کمین سترانجی او جیما بکردی جبوش و رشی مچکر او جی کمین ستران بو بدنگی مد سرا و سترانه هانه كرم حوالي كرم ليوسف قوتنين ميدانين جيكي قالك خراب ده او استرانا هاد شكرن لگوری داخویانین خوپیشاندرن کرد دیاره کو پیکهاته هری آزادی خواز جگل سوریه کرد بون کو بهار وانا گوهرتنه بری بهار عربی دست پیکر بو به تایبت لگوری گوتنا خوپیشاندران ده 12 آذار سال 2004 دا گل سوریه پشت خدا کردان ده دمکه دا کو کرد لسر دست رژیم هاتا کشتن و گرتن گلک ایش و ستم دیتن رنگین شر و رودا و هولیر